Hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chair to lerem sang ralte Deputy Chief Minister Puton Luyan Assam Rifle te zoko sanga anin son theina turin in board sai mekani ati AMC huam chunga COVID-19 shikai le kai lo endik na random testing voina neya sample te zongzong zinga za som pathum point pakwa pasari in Srian kai COVID-19 sudan la turin tuma norlui thei anilauti sarkar lai puin Supreme Court ashil Punjab Assembly in Thanpui nei hunjo February ni somnia son hlatani ramchunga COVID-19 kayan pun chole me ka wangin ngai thatu te film phur turin kan ngen chewa kumsom panga changa som pariat in kar te tiamin shidan na bekim lavek turin kan ngen chewani COVID chithar Omicron po boy puyam thamani chome ka wangin in ven man ruwa mai tua midang nai lo le kutle mai silfai te lo ngai pui mo zelang cheu COVID-19 kai noya shia dule chanpui na mo chuan rampum huwa helpline number bial pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga baka Mizo tan pakhat bial pani te biak po thei rengani tona chuan Chanchinthar lo ngai thlak chhun zamang u MNF Senior Vice President Deputy Chief Minister ni Bokpoton Luya chuan Assam Rifle te zoko sang anin son theina turin in boy sai mek zelani ati he thui voina kum tharatan namrun honna soin Puton Luya chuan khapui laili atanga Assam Rifle san chhuana turin pulal denga hunlai khan zoko sang mun pek anidai to atia kumsom Congress sarkarin an ngai saklauti soin puzoram thanga sarkar den nuwa ngai twale ania AR te chuak thei turin anin boy sai mek zelani atia an chua san ram chumi pui van tlang tan liao man turani ti soin Assam Rifle te chu an chuak nge yang ati Puton Luya chuan Mizo mi pui mun tina omle state pona omte ro real na pakhat noya da chu MNF thil tum ani atia tun aina sale zola nationalism an kalpui theinan ngai to na seng turin kal khom te acha shapui dauna le ma so na kal zel na mi pui te tong trai pui na le thlop na ngenin sarkar an thlop to na lom thu soibok Voinkan AHNVT Minister Dr. K. Bechua kai Shwayin SCDP Noi Veterinary and Sericulture Board Member le Department Ho tu ten kumkal ta malak to na le sang ni somni pathuma malak chaudan turan soi hawa Dr. K. Bechua chuan SCDP Noi Board sang te chu kumkal ta a COVID-19 chapui lenga wangin do angin in mu khom na hun tam tak an nei theilo thu sayin kum thara thathar le beisina tharnen malak na tur clear hawa kum masalama pilot project an local pui to den monte soi hawa chul ti asoya SCDP Noi beneficiary te den mon ria chian le Aizawl district chung bika spot verification nei ani tur thu asoi Echut khom na hian SCDP kaltlanga malak na zo khothara animal quarantine center po chengnoi somthum panga singni sangriat senga sakzo ani thu tarlan ani a malak na spot verification mami district chunga ti ani to a chunga chon beneficiary ten thatakin ma anlak thute pilot project kalmek ba ka mami chunga khop pariat atangin beneficiary tharmi samli pathum chu department in ali suwa thute silk thar chuanan central silk board a muga le eri thar chuanan project cheng noi samria thu central cabinet pomatan a inchia mek thu te tarlan ani bok Agent Vedi Department Zone African Swine Fever waga Mizoram chunga ran vol tu ten har sana an to te tar langin ran vol tu te ham thana le zana dom na ngai to turin le atu langa ho tu te muturin board vice chairman in ma lo la se anti bok National Highway 44A nakal lai chu komin December thlem hun po sei sakin sum sen turti punani to nuwa po in thleng khan na tho chun zom alani lauti mameda kan correspondent chuan asoya National Highway 44A na tho mek zo fel na tur hian Ministry of Road Transport and Highway chuan chengwei bel che sangkhat za pakwa le noi samriat pariat sanction order ate chuak fel to a kong siam chun zom ani lo chani nanei tu Gayatri Project Limited le na thok tu ratna inkara harsnalian taka omme ka wangni na soi hemi chungchanga hian PWD Highway Division 1EE pulal zom thanga chuan nanei tu len thok tu company pani inkara harsat nahi Ministry of Road Transport and Highway po in Asia thule chingfel tura malak mekani thu soya harsanate an chinfel vele na chun zoma huntiam December sangni somni pani mange zo felantum ti asoibo na chun zom the ni chuan Aizawl le mamit en kar kong te darlak le tuidam in kar kong ba ka darla ka te rei le chimluanga langkai le po rei lo te a zo fel be se ni
tuna har sana omme ki chen fel thei ani lo chuan he nai tender that le angai dona hun adu rei le don tu le har sana ching fel tur thei top so ani thu PWD Highway Division 1 EE chuan a soibok Aizawl District Level Task Force on COVID-19 rompan na invo in atang khan AMC huam chunga COVID-19 velo te endik nan puipun na huna shikai le kai lo endik na random testing kalpuyani endik nei vo in khan Millennium Center a bultan ani a sample za somthum parok test a shikai mi som pakwa mu chwa ni in shikai za thi sample test zong atangin za zela som pathum point pakwa pasari atlingani endik nei nak tu ka chun zom mani nga Zion Street ado piang tan test thei ani dona nilai ni January na som pakwa barabazara nei le turani a ninga nia bus terminal thuampuya zertop nia Falkland Park Falkland te nei turani ang random testing hi chama dar som pakhat le tlai dar thubin kara kalpui turin district level task force chuan romman asiamani COVID-19 Sri Lanka inven na vaccination drive sa Mizoram chunga chaktaka kalpui me kania nimin thlen khan kumsom pariat le achung lam first dose noi sari singli chathum somni parok pe kanito a hi pek tur za da changin za somkwa parokani a second dose noi ruk sang thum zakwa samli pakhat pek to ani a hi pek tur za da changin za somsari pariat ani kumsom panga changa som pasari inkar te po COVID-19 vaccine go vaccine pek zel ani a kumsom panga changa som pasari inkara hian first dose sing thum sang thum zaria samli pakwa pe kanito a hi pek tur za da changin za zela somnga pakhat ani Wayne Khan State Task Force on Immunization to an Chairman Health Secretary po alaram nga COVID Aizawl an Tukoma meeting a hian COVID-19 vaccination mala nakal mek chungchang te pulse polio vaccine routine immunization le mission Indradhanush kominani maba ka mala dan to chungchang te soi howani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Union Health Ministry in COVID-19 shidanna pek dan tur in kai shwaina asiama tilwin hamangin tu ma hna shidanna pek tur anilauti atel thu sarkar lai puin Supreme Court ashila Health Ministry in Supreme Court affidavit athelua India ram ka vaccine pek program chu khowela lian ber ani thu tar langin tun thla January na som pakhat thlen khan dose vaibel chaza somnga pani noi samkwa panga singli sangthum zaruk pani pek chwa ani to atia shidanna la thei chin za somkwa point pariat pali in dose khanala to in dose ni ala to za samro pakhat anom ti asoibok chanchin bule social media sang chidan na la vek turangen na wartakin thedar nema se mi na lak du lo miau chuan lak lui tir tur ani lo thu Health Ministry chuan atar lang bokani India rama darkar somni pali kal ta chung khan COVID-19 kai noi ni singa sangriat le samriat pakwa mu chu ani a heng singa sangriat chani pakwa chu Omicron kai an ni Omicron mu tamna ber Maharashtra a sang kan jasari somthum pariat omin adot tu West Bengal a sang kan jaruk somsari pa ni moni a Rajasthan a sang kan jani somruk pasari Delhi a zanga somli pakwa Karnataka zanga somli pariat le Kerala zanga somthum paruk mu ani bok Mithiam te chuan Omicron kai le kai lo thaturin sample lak te chu genome sequencing ti vek thei ni lo ma se Omicron chu tu na thleng ti pun lun tu ni nan soyani Punjab Assembly in Thanpui February ni som palia nei tura ro man to chu February ni som nia son hlat ani a February ni som paruka Shri Guru Ravidas Ji Jayanti lom na mang turin mi thanem tak Punjab atangin Varanasi ankal dona wangin state sarkar ba ka political party le pol sang te chuan in thlan huni son turin election commission angin na an thlena commission chuan ngun taka ngai tua nuwa in thlan huni son arem te ta ni in thlan hun sunani awang hian January ni som ni panga in thlan nei tur hriat tir na chu ani nga March ni soma vote chiara ni ang Sarkar lai pui chuan COVID-19 shipui leng awanga zirna abala lo nan Education Ministry in mitin hne na athlonin laptop computer asem don tia social media thu theder chu thobel chian dol lawani atia Press Information Bureau chuan hetiang thui thon chong lo tur le link da mani chanchin puangzar lo turin mitin ange nani chanchin ti top na atlang pui Deputy Chief Minister Puton Luyan Assam Rifle te zoko sanga anin son theina turin inbuat sai mekani ati AMC huam chunga COVID-19 shikai le kai lo endik na random testing vanania sample te zong zinga za som pathum point pakwa pasari in Srian kai COVID-19 shidan na la turin tu ma nor lui thei anilo ti sarkar lai puin Supreme Court ashil
Punjab Assembly in Thanpui nei hun chu February ni somnia son hlatani chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani